Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, anshuti bakunzi ibakundwa muryango mugari Rwanda Media Group Plus. Nongeye kubifuriza igitondo cyiza rwose, nongeye kubifuriza kugumya kugubwa neza. Ndagarutse rero muri iki gitondo cya tariki 26 z'ukwezi kwa gatano mu mwaka wa 2025, aho tugiye kurebera hamwe amakuru akomeye cyane ibikomeje kugenda abitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Mbere yuko ninjira muri izi ngingo z'amakuru, reka nongere mbibutse ko turi kuzamura uyu muyoboro mushyashya rwose nyuma yuko hasibwe umuyoboro twari dusanganwe wa Rwanda Media Group. Rero nuko twahisemo kugusimbuza Rwanda Media Group Plus kugira ngo adukomeze rwose twagure uyu muyoboro mushyashya. Ndagira ngo muzamure subscribe yanyu rwose ku bwinshi nk'ukuntu muri kubikora rwose, ndabashimiye. Musharinge rwose n'uyu muyoboro tugeze kure, asiga dukomeze kugenda twibanira. Asase rero reka twihute cyane, aho M23 yahinduye strategy zo gukoresha ubutasi bukomeye cyane. M23 ubutasi yagerageje gukoresha yinjira Uvira, ingabo z'abarundi zaje kubuvumbura, aho M23 yahuye n'igihombo gikomeye cyane. Ndaje tugende tubyinjiramo. Ese ubwo butasi M23 yongeye kugerageza gukoresha Uvira ni ubuhe? Turaza kunyaruka cyane, aho turaza kurebera hamwe rwose access zigiye zitandukanye, harimo access Uvira ndetse access Fizi. Axe Fizi, ingabo z'abarundi zatangaje ko zafatiyemo matekwa abasirikare bagera kuri 7. Turaza kugenda tubyinjiramo gatanu kandi, aho igisirikare cy'abarundi cyatangaje ko izi matekwa atari igisirikare cya M23 ahubwo ari igisirikare cy'igihugu. Turibuze kugenda tugarukaho. Turaza kunyaruka cyane ahitwa Akamanyora turebe uko byifashe. Turaza kunyarukira ahitwa Kabamba ndetse Katana, aho turibuze kunyarukira ahitwa Kavumu. Ngo Kavumu rwose abasirikare b'inyeshyamba za M23 bari kwicwa uruhongohongo, ngo aho rwose ingabo za Wazalendo zikomeje kubakuramo umwe kuri umwe. Turaza kunyaruka cyane, aho turaza kunyarukira ahitwa mu mujyi wa Goma, ni mu burasirazuba bwa RDC mu majyaruguru ya Kivu. Ngo rwose ubwicanyi bwamaze kuba indengakamere nk'uko umuryango MONUSCO ukomeje kugenda ubitangaza. Axe Ndosho, Axe Virunga, Axe Karisimbe, Axe Rekver, Axe rwose harimo iriya Axe Mugunga. Turagenda tunyaruka turebe uko byifashe nk'uko ijwi ry'umuturage mu mujyi wa Goma rikomeje kugenda ribitangaza. Turaza kunyaruka cyane, aho rwose bikomeje gutangazwa ko M23 rwose ikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane muri Axe zigiye zitandukanye. Axe Warungu M23 nuko ngo yaje kuba yahuramo n'akaga gakomeye cyane ku bitero by'indege mu bwoko bwa drone CH4. Ibyo bitero turagenda tubigarukaho gatanu kandi kabisa. Twimata dukubitira ikinyoma ahagaragara irucuro, naho rwose ibyaho bikomeje kuba bombori hagati y'igisirikare cya Wazalendo abacunguzi ngo ba RDC ndetse n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Turagenda tunyaruka turebe uko byifashe mu gihe amakuru atangazwa avuga yuko imibiri y'inyeshyamba za M23 yabapfuye rwose inyanyagiye ahitwa Bambo ndetse na Kishishe, nk'uko amakuru akomeje kugera atugeraho. Turaza kurebera hamwe rwose uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, rwose Perezida Generali Neva cyangwa Perezida Generali Evariste Ndayishimiye. Ni uruzinduko yagiriye mu gihugu cya RDC, aho yagiye kujya inama n'umukuru w'igihugu cya RDC Felix Antoine Chilombo Kisekedi. Ni ibiganiro tubigende twinjiramo gatanu kandi. Ese haganiriwe iki? Ese hagiye gukurikizwa iki? Rwose turaza kunyaruka cyane, aho uyu mukuru w'igihugu cya RDC Felix Antoine Chilombo Kisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi Perezida Generali Neva, aho rwose ngo uru ruzinduko rwabo n'ibi biganiro birubuze gusubukurwa bikomereza ahitwa mu gihugu cya Uganda, aho rwose turibuze kurebera hamwe ese ibi biganiro biraza gukomereza mu gihugu cya Uganda bisobanuye iki? Ese ko tuzi neza ko igihugu cy'u Bugande ndetse n'igihugu cy'u Rwanda na Kenya bisobanuye intambara mu burasirazuba bwa RDC,
niki kiraba kijyanye perezida General Evariste Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Chilombo Kisekedi mu gihugu cya Uganda. Ni byinshi cyane tugiye kugenda twibandaho, ndagira ngo yikaze uzamura subscribe yawe, zamura subscribe yawe rwose hejuru, usharinge, ukomantinge, hasigaye dukomeze kugenda twimataturana dukubitira ikinyoma ahagaragara. Ni David mwenye kitu kabisa mu gihe nageze muri izi mikoro za Rwanda Media Group Plus, menya ko tugiye kuva imuzi n'imuzingo kubikomeje kugenda bitangazwa muri access zigiye zitandukanye. Twihuse cyane rero, ariko mbere yuko rwose ninjira muri izi page, reka nongere mbabwire ko rwose indi page twari twibagiwe kugenda tunyuramo, community y'abanyamurenge ahitwa Minembwe yamaze gufata urundi rwego, aho yamaze kwigaragambya. Nabyo turabigarukaho rwose, ino ngingo naringiye tutayigarutseho, aho rwose abanyamurenge bamaze gufata umujinya ukomeye cyane ngo abana babo bamaze gushirira mu gisirikare. Rwose turaje tugende tubyinjamo nabyo gatanuko kandi. Asase rero reka twihute cyane, dore dufite iminota mike gusa turacunguza iby'umwete rwose, aho tugiye kurebera hamwe izi page z'amakuru akomeye cyane yo muri iki gitondo. Turahera ku butasi bukomeye cyane igisirikare cy'inyeshyamba za M23 zagerageje gukoresha kugira ngo harebwe yuko M23 yamenya bimwe mu birindiro by'ingabo z'abarundi ndetse ibirindiro by'ingabo za Wazalendo ahazwi nka Uvira. Rero M23 yaje gukoresha abana b'imyaka 9, ni abana bagera kuri 3 baje kuba bafatirwa ahazwi nka Uvira. Rero ibi byaje kuba byavumburwa n'igisirikare cy'abarundi gifite ubutasi bukomeye cyane ahazwi nka Uvira. Rero aba bana baje kuba bafatwa ubwo bazengurukaga ku birindiro by'ingabo z'abarundi ahazwi nka Uvira. Rero ubwo bafatwaga n'igisirikare cy'abarundi baje guhatwa ibibazo bikomeye cyane, aho aba bana basobanuye ko ngo bavuye muri axe Kaziba, axe yigaruririwe n'inyeshyamba za M23. Rero aba bana bakomeje kugenda basobanura ko ngo rwose M23 yari bahaye amakamera kugira ngo bafotore ibigo by'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Wazalendo biherereye muri Uvira. Aba bana baje kuba basanganwa udukamera dutoya cyane rwose twatunde dukururwa rwose, aho ngo ubu butasi bwari bukoreshejwe n'iki gisirikare cy'inyeshyamba za M23 rwose bwamaze kuba bwavumburwa n'igisirikare cy'abarundi. Rwose ni bimwe mu byakomeje kugenda bitangazwa, ni bimwe mu byatugeze hano muri studio za Rwanda Media Group. Reka tunyaruke cyane mu misozi Fizi, igisirikare cy'abarundi ndetse n'igisirikare cya Wazalendo bakomeje gukora rwose ibintu bikomeye cyane, aho rwose igisirikare cy'abarundi gitangaza ko hafashwe matekwa z'abasirikare bagera kuri 7 mu misozi ya Fizi, aho iki gisirikare cy'abarundi cyatangaje ko ngo aba basirikare bafashwe atari abasirikare b'igisirikare cya M23, ahubwo iki gisirikare cy'abarundi cyakomeje gutangaza ko ngo aba basirikare cyafashe ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Rero namwe makuru yakomeje kugenda atangazwa, namwe makuru yakomeje kugenda atugeraho. M23 ikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane mu misozi Fizi, dore ko rwose amwe mu makuru atangazwa avuga yuko imibiri y'inyeshyamba za M23 inyanyagiye mu misozi Fizi, dore ko rwose bamwe mu abaturage batuye muri axe Rugezi bamaze gutangaza ko ngo rwose imibiri ya M23 yambaye impuzankano ya M23 iherereye ahitwa Rugezi. Ku muntu rero watubajije ati ese Rugezi irimo bande? Magingo ya Rugezi irimo coalition y'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo z'abashinganahe z'abarundi. Namwe makuru tugomba kugenda tubagezaho, namwe makuru tugomba kugenda tubasesengurira, namwe mukarushaho kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Ati bombori inyeshyamba za M23 zikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane muri axe Kabamba, Katana ndetse na Kavumo. Rero ibi bice nuko M23 ubwo yihutiraga kujya gufata Uvira, nuko itigeze ikora checking ngo irebe neza ko nangabo za Wazalendo zisigaye
basigaye muri ibi bice. Rero nuko inyeshyamba za M23 ziherereye muri axe Kavumu zigeramiwe bihambaye cyane n'igisirikare cya Wazalendo, aho ngo amakuru aturuka yari kuvuga yuko bamwe mu basirikare b'inyeshyamba za M23 bari gusangwa ku mihanda bishwe gusa abatazi ababishe, aho bari kwicwa n'imbugita rwose, na mbunda iri gukoreshwa mu kubivugana, hari gukoreshwa icyitwa imbugita rwose, aho mu makuru atugezeho muri uru rukerera abasirikare bagera kuri 4 basanzwe ku muhanda Kavumu rwose bishwe. Ibi ngibi hakekwa yuko yaba ari igisirikare cya Wazalendo cyasigaye inyuma muri axe Kavumu, axe Kabamba, axe Katana. Rero bari kwivugana icyitwa umwanzi muri izi axe. Reka tunyeruke cyane ahitwa mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rero ngo wugarijwe n'icyorezo cyitwa ubwicanyi bukomeye cyane, aho ubu bwicanyi ngo bukomeje kuba ubwicanyi ndenga kamere nk'uko abaturage bakomeje kugenda babitangaza, ndetse n'umuryango wa MONUSCO uherereye hariya mu mujyi wa Goma ukomeje kugenda ubigaragaza. Umuryango Human Rights Watch nawo ukomeje kugenda ugaragaza ko rwose nubwo M23 yigaruriye umujyi wa Goma, kuva yawigarurira ubwicanyi bukomeje kuba ndenga kamere mu mujyi wa Goma. Axe Lake Valley haje gusangwamo imibiri y'abaturage igera kuri 3 yivuganwe rwose hakoreshejwe intwaro. Ni mu gihe kandi amakuru yatanzwe n'abaturage avuga yuko ari abantu bitwaje intwaro bahitanye abo baturage rwose, kandi ni mu gihe kandi aka gace gakontororwa n'inyeshyamba za M23. Rero ibi byose nuko bikomeje gushinjwa aba barwanyi ba M23 bakomeje gukontorora uyu mujyi wa Goma. Axe Virunga rero nuko abaturage bakomeje gutangaza ko rwose icyitwa igitsina gore gikomeje gufatwa ku ngufu muri iyi axe ya Virunga iherereye mu mujyi wa Goma, ndetse ko ngo bamwe mu baturage baherereye muri axe Virunga bakomeje gutwarwa batazi aho bari gutwarwa, aho biri kuvugwa yuko aba baturage ngo bari gutwarwa mu gisirikare ku ngufu, ababyanze bakicwa, gusa ngo nuko batari kugaruka mu ngo zabo nk'uko abaturage muri axe ya Virunga bakomeje kugenda babitangaza. Reka tunyaruke cyane muri axe Warungu. Haravugwa iki? Haravugwa rwose igitero gikomeye cyane cy'indege yo mu bwoko bwa drone CH4. Ni indege ngo yubamye hejuru y'abarwanyi ba M23 irabacucuma bihambaye cyane, aho bivugwa yuko rwose abasirikare bagera kuri 38 b'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 baterwa inkunga ngo n'igihugu cy'u Rwanda baje kuba bahasiga ubuzima muri axe ya Warungu rwose. Namwe makuru twatangarijwe na zimwe mu mboni dufite hariya muri Warungu rwose mu burasirazuba bwa RDC byimazeyo muri Nord Kivu. Rero ngo M23 kuba idaheruka gutangaza cyangwa kwifotoza yigaruriye ibice, nuko rwose ngo urugamba rwamaze kwicurika hejuru yabo rwose mu bice bigiye bitandukanye baheze hagati rwose nk'ururimi, nyuma yuko hari amwe mu makuru yatugezeho yuje ubutasi, umutekano na diplomasi, aho uwitwa Donald Trump nyuma yuko asabye igisirikare cy'inyeshyamba za M23 kurekura ibice bigiye bitandukanye ndetse no gusubira inyuma ngo hasigaye hagategurwa urugamba neza. Rero M23 ngo n'abatera inkunga inyeshyamba za M23 nuko banze kurekura ibyo bice ndetse bakanga no guhagarika imirwano. Rero uwitwa Donald Trump nuko yahise ngo akupa icyitwa intwaro, ndetse akavuga yuko M23 yamaze kwiyumva ndetse ko yanze gukurikiza amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ariyo shefu w'iyi ntambara y'Uburasirazuba bwa RDC. Rero M23 nuko yahise ihura n'igihombo gikomeye cyane, aho rwose ngo ibikoresho by'intambara byaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaje kuhita bihagarara, ndetse aho witwa Donald Trump akomeje kwinjira muri iki kibazo, aho avuga yuko agiye gukubita ahababaza akemura ikibazo cy'amakimbirane mu burasirazuba
bwa RDC. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbasabire amahoro y'Imana n'imigisha nikomeze kubana namwe. Muzamure subscribe yanyu, musharinge, mu commenting, asige dukomeze kugenda twibanira mu makuru akomeza kugenda atambukano kuri Rwanda Media Group Plus.